Bangutse imboga. Naje. Banguka. Jurambye ngo abana bujya kobe. Ese urabanzuza n'imboga isano zonyine. Kanze. Banguka. Oretse baraguhoreza. Bangutse ariko izo mboga. Ndaje n'umunsi. Cyangwa imboga wazimenya. Ndigusha. Igihe bo wagendeye. Ntabwo yari kubibona. Ajya uteka kare se ubundi. Ishushe kubi. Shiraho n'inyama se. Nimo ndabishyiraho. Shiraho nini. Ntuzo twe turagiye. Izo. N'agasosi. Nayishize. Nizina nuko ntwariye n'ibyanze. Gira vuba. Nkuko uri imbere yanjye. Uri kure. Nari nguye. Bye. No. Pa. Niko ntabwo uri kujumva. Jya kuzana amazi nkaka. Uruko nawe uri kujya. Ahubwo umva genda uzane. Uzane urusenda akayiko gushyira mu ntuzi urusenda ndakibagiwe. Yute. Banguke. Uretse gukoramo. Abona. Utakoramo. Abonja. Mama we. Cha. Watangiye kurya. Hoya we. Amazi. Sanze kinindira nzanye inuzi. Nzanye ifurusheti. Sheriwe. Tahi. Ukaribona umite. Ko mwana. Mwana arajya nyuma. Mboga zanjye ko zishize. Kuzijya nabi. Naguha mboga nk'uko. Umuntu ukomanga agenda ubanzure. Dako. Yekuvuga ariko ntureshe. Nivuga ngo zinya. Mai control. Wahabye mbesa. Iriya televiziyo. Iriya filime. Na filime na televiziyo ariko. Bro, reba. Asite mwakoze iki? Uzi ko hano hasigaye haraje n'imbeba. Maru. Ha? Ari kunshura. Urifata ugashura n'umugore. Banza ujya kugabura umwana mu. Umwana. Namugabuye bigisha. Namugabuye. Urashyushye. Urashyushye pe. Urashyushye kubi. Urashyushye kubi. Ntibiki wabonye se kandi sinzi ukuntu nageze ntanirebera kuri WhatsApp. Nuko Satani aranjyana ntura kuri status za Reya. Igikobwa cyagiye kirundaho amafoto atandukanye amugaragaza ari hamwe na Chris Shabude.
aherekejwe n'amagambo y'urukundo. Nk'ubwo kuki uba wabonye ibyo bintu koko? Nabiguyeho ndabibona sha. Buriya rero wakubwira ko nanjye nari nabibonye ariko nkirinda kubikubwira. Ntabwo nifuzaga kubibona rwose. Nabibonye rero sha. None ndumva umutima washengutse. Uzi kureba yiyegereje Chris. Yimwenyuza kirerembuza amaso. Mbese ariko se waretse gukomeza guhura n'ibyo bintu bya Leah na Chris koko? Nabyibuza ntese ari pubude. Ko nanjye mba ntabishaka rwose ariko bikagira gutya umutima wanjye nkabona werekejeyo. Ubuzi kugira ngo mbyibagize. Ubu nafashe umwanzuro wo kunywa inzoga. Uticyanye?